Inggih sedurung di tiang lantur tiang kawitin antuk penganjali Om Swastiastu. Inggih semeton sarang sami dumugi tada kena rahayu ring semeng mangkin ring rahine mangkin di tiang jagi nguwacen cerpen kekawian saking Agus Teramo sane memulda gong dot ken kandel. Ada rasa nih sing idang suka jekewah bantiang orahang nyelasang teken adi iwayan rodro mula anak muani tuna aneh dedarian ngajak seni tabuh igal-igalan gegendengan kasar ban ngorang kadung ja acepukan pesuang sing jerih lakar caploko ne mulai hidup tiang tulisan di baju kaos oblong itu sajan nyinah yang apa ne ada diatin sang ane nganggo kadi bobotoh menang iseng lali ke kampung kodok ngalih as-asan sagetan man baju kaos nama tulisan ke gitu si malung rasa endok ulian kalah di kantong jejah nganjak ne madan mall meklimpengan ngalih jalan pintas baju bekas kewalane jadi dari menang ulian sing karuan yen di mall ada ne lamun kenah ke kene paling sing di mall tulisannya mau bahasa Inggris mekejang ajine masih ngainang kantongnya kuangan pemelin lengis dia peja awaknya buntar kewala pepindah ne wayan lodro penuh tetek seger metaksu keto anaknya nyambatan apa ne kemunyang saja ento sana ke jalanan neket iya juma baju ne ento ke keberan di tehel beten bali ne lantas nyemak baju imimbuh cat minyak ne biasa ngangen belajar ngelukis guat gambar anak muani ngagem galak bagus di beten tulisannya ento bro mudah men ngigal gay yan kan sing beja penari keto abadne ibasur timpalne suba cara nyamannya pedidi nyiksik nyekenang ye ulian icang sing bisa ngigel to subo apa ngada motivasi apa adane apa nga manipuane bisa dari tukang igel masih pangja komplit senimane melengo ibasur kijap maka kena buen peliat ne menek ngiwasin cecak nebut dedali buen tuin ben tuun lek tekan igalan limane iwayan lodro tepak tepung kenang ngangklung tetamian kumpine yan kengken bro prajani nekep kenang ngurat yang timpalne entu jejah yan iya kenapa-napa yan icang inap nah mirip koda alam bro buik jek seru gencisur nepukin ibasur melaib macelap ke tengahin kamarne wayan lodro yan icang lah pirasat ne marah pirasatnya nah cai nawang Dewi penari ne marah ne gabung di sangaran tuh Dewi cai makena ne ajak Dewi ya ci ibasur klepek ajak Dewi ci tusing nyidang wayan lodro nuktugan Yulian limane basur nekepin bibihne bro itu nih awake ngamarin baju neng aji gambaran wani oleg apa nge awake nawang i Dewi ento penari oleg bro hah kaden japo awake nawang ada lantang Dewi neng nawang ni putu Dewi Wulandari nah tuh saja nah apa nih bro gambar oleg muani ne kalau nemuang penari lo nawang ada nih lantang nih ih
ane paling penting bro. Apa bro? Tuni icang sambatine jak lo cablek. I Devi tu kantenane I Dewi. Kone I Dewi mana kona-konang ne madan wayan lodro. Bagus. Icang? Nyen buin. Kewala cising bisi bagus ne. Hah? Aduh. Digdug dag rasa atene wayan lodro. GR gigis man angin tis paling gigis apa ke sekan ane tuturange mara teken timpalne entu saja ke Dewi mana kon awakne gong ngarenjet nyerit makecos uli tegah kane tang kejut ulian anak jahil ne ngebuk gong tanpa nyambat sare weh nyanto jahil san gede mo nyen wayan lodro nyak ngain awak nih hihihi maaf beli wayan bagus genjing mirip bang ada 5 menit wayan lodro matane tuara mekijapan bibih nengang bengong ningalin resangkane dengan ukudane uli sarang pangkeban tuah anak eluh ane mekenyung manis jahil abede peninggalannya sipit gigis pipinnya macam mil sujenan sebilang sisine kulitnya kuning langsat boknya selam lantang ying kampahanangin hihihi kedeknya saja renyah manis ambulans mirip ulian kena kaliwat jejah yen anak muani moglonge nyododog di arep lakaran mati ngadeg anak eluh entu mekait nyerik wi yang sing engken sagetan liu anake teko tusing bedik ane bedengok uli kusene cie sadar nyuri yakin wayan lodro ne jani ketara nekep bibih ne Iwi Dewi Wulandari barak sengah muane wayan lodro ulian kesuryakin kekedo patuh ngajak I Dewi ne muane masih barak kembang kewala tusing ya ulian lek makesiap wayan lodro ih ampuro wi sepanan ngejohen limane uli muane Dewi aduh bisa-bisa tiange lah karal yang ambulans nih kene jakan dicunguh tiange tekep beli len buane apa keto ben panteng nak ke kapal-kapal limane ngembros cara nak ngambul saha mecuat ngejo ngemik-mik yoi wayan lodro meh lamis kengkeng jakan telet ting tang ting jak ngelengking di depan beli cara gong munyi subah ho basang gede egale gol subah ditu negak jadi tukang gebek gong jak mesaut ya I Dewi uli di sisi weh kait ne wayan lodro subah nyaihan nyidang ngejaran sake gedung gesanggare yan dan tuh sangat tange buka anak-anak tua pidan ngoraha anak loh anak mula gitu perhatian tanda sayang lamun kanti jahil gitu artinya subuh lebih kan sayang gitu dap alon ibasur nuturin timpalnya nu emosi ulian busan metongkrah ngajak putu Dewi arah anak luwo cerewet subuh cerik munyi gan abona sing kene sing keto main mulai nyana napang selidan buen ngidang main anak lakarado duman setelan baju kone malu setonen pementasannya amun tuh saut ne wayan lodro lan sing pamitan malu ne ngajak Yayang Dewi beh ngerap bangken beceng apa hadi beceng bangken dongkang gitu nak beceng nak cendekan ken dongkang badah ngambul raja palone sepanan ibasun nuk tugen timpalne entu ane keliwat krodo
yang itu nih cang ratiang idewi jek len keliamnya tepuk raga gitu batnya i basur kisi-kisi. Awake nengil-nengil perhatian masih tuh ngajak i Dewi. Ada sing gitu. Len ja tepuk raga yo sing cara biasa nih. Sut tawang raga mah tongkrah aja ngawak ento lebihan nengil ya jani. Man masih iwasin raga yo itu nih ngajak i Devi. Ayu Santi sohib-sohib ne iya tuh jek len belekuk gitu. Anak ada apa ya? Dengar-dengar raga bapaknya i Dewi tuh nak dokter. Saja nak jadi kepala puskesmas di cabang pembantu. Ibune masih ngabdi di kesehatan. Jadi perawat di rumah sakit umum kota. Ia ngalah adik besik muani anu kelas 2 SD. Up kanti tang kejut i basur. Iwayan rodro masih seng kalah mau kesiap. Nepukin i basur menekan limane kada duo. Agat engal buin iya ken dewekne sedang nyalanan motor. Nungungan limane ngisi stang turing ngilut gas. Adi bisa liun awak ken awannya. Nyanya rago kantin liun kadang di awak ne tawang yan. Siap. Sesunar yang siwon ada raja alap ayu perginane ngepult nulus andos dupo di Surya. Makejang nunasang apa ngepementasan sangar lila semaro sanjane ene sida menjalan lancar lan rahayu. Ayu sajan kewah bahan betara-betari ini yen kanti sing tuun kenatah bali seni ulian dayuh tambuh semar pegulengane dadi pemungkah pementasannya. Para penari metimpuh jegeg sekadi sang yang dedari. Dewi Wulandari masih ada di tu. Pipine sujenan, kadangan cerik ne dicadik lanying ne. Kalane makanya manis pesan. Ngainan uyang para muani seke penabuh diaup ne. Wayan lodro inguh ketak ketuk gruntag. Makejang pelih ulian bas kedot ne ngisengan nyeledet i putu Dewi. Subuh pang telu ping papat pelihatnya pasti satu mau palu. Duh. Hujan gerimis misi kerum di subane seluruh acara pementasan. Para penabuh lan penari ini makejang sambah. Nyemak motor, nyemak sepeda. Jejah lakar hujanan dadi ngancan bales. Miriban ada masih ane engsap ngaba jas hujan. Dewi, adin nu dini sing ada ajak mulai. Petakone i basur ninggalin putu Dewi enu negak di sisi di kursine. Jangan terus bapak deh. Miriban buin kejapin teko. Iwayan rodro ne nepuken nduk endo. Sepanen ngedotin limane i basur. Mai ngalan hujan balas nyanan. Aketu munyen iwayan londro kami kapining i basur. Beli malunana. Munyene i basur kapining i Dewi. Nah, de kanti hujanan balas nyanan gelam saut Dewi makenyam diapi buka nglawanin. Bat rasa bais ne gede basur lakar ngalahin timpalnya entu. Ne negak di sisi pedidian. Nanging rasa-rasane iwayan lodro abede sing ada ngerasa keketu. Buin mani semeng ne disangare lebihan ane mesemu girang. Rasane iwayan lodro dogen ne mesemu garing paling. Bro, baju rago hilang po. Awak kehilangan baju jek buku kehilangan P1M dogen. Ada. Pasti awak kehilangan baju kesayangan itu. Masaud i basur. Deh. I bisanjo biasa. Cara biasane raga nganggo baju entu mai. Lantas dini mese
ulian manduman penganggu setelan bakat baju setelane kadung neket dia awake totonan ke gen kalabu mulih baju kaosnya keengsapin sautnya wayan lodro inguh makelu masih wayan lodro ngenahang ulian sayang pesan ngajak baju untuk anak nyen dot ngajak baju ke itu neket juma memene subuh ngantiang misi ngabu bungkusan di limane apa tuh me petakone wayan lodro ene busan ada timbal wayane anak lo nitip kone bang wayan nyen anak lo untuk me ada ane Dewi hah beli wayan mula pantasnya tiang mau beli karena mula tiang cerikan tekan beli umur tiang cerikan awak tiangnya masih mula cerikan beli wayan di kala pertama tiang disanggar tiang subuh ada rasa len ngajak beli ada timpal tiang ning ngoreain tiang yen dos nui pidan nyumunin ngewangun sekane anak tusing ado nyak ngisiang gong sekondene beli ne lantas menekang 5 timpalen tu ngorahang yen beli nyak nangalah dia pija sujatine beli dot mekenang lan liu masih nenawang beli ada bakat mekenang kewala beli senya yen timpal-timpal ne kelangan semangat melajah lan sangare nyidang mejalan kengken kadang ditu dadi tiang merasa subuh kenal uli makelo bocah beli tiang rasa ngelah timpal sehati nanging sadian beli kapining seni enu johan yen sayan ngajak dewek tiang ikantil lah dene jot ngajak igong kewala kantile kelangan munyi ulian igonge memedih beli wayan dugas tiang ngorai ini basur apa ada kanti hujanan bales sujatine tiang ditu menahan beli tiang jejak yen beli wayan kanti hujanan turin dadi gelem ulian sepan-sepan beli wayan dadi nengsapan baju kaos kesayangan beline diapi masem abot tiang mulih subuh umbah tiang lantrik tiang li nanging ada pede nah tiang kaliwat jahil pedalam tiang gambaran muani oleh di dian sebuah gambaran tiang di sampingnya loh oleh ne mulai hidup tiang beli wayan mulai inspirasi tiang tetap sekadi niking ya beli dia stun mireban nih jani tiang subuh ada di airport ibi tiang sing teko kesanggar mirip beli sing jerungu tiang makiken ke Lombok bapak tiang ketunjuk dados kepala puskesmas ketugasan di Lombok dumugi iraga ketemu malih ngebi salam sayang ikantil macedar sesak ngembang di peninggalan mata nyiwayan nodro memaca aksara adine ane milu nuktuk di bungkusan baju nendo bro ada raga jani ke repot ngangsur pati kaplug baisne wayan nodro saget misi baong iway bajune ibasur sabar ke airport ketu nak ya nah neja baju kaos kesayangan nih subuh aja bakatan anyan makatannya enu masih nyidang bahan-bahan petakone ibasur ulian nepuk timpalne sebin buwe subuh buin nganggo baju kesayangne ale utun ane uli tuni paling alih hina idewi saut iwayan nodhon blik nah do sekan buku film AADC kisah awakene janian kewala bukune iranga tu mengganti aji baju kaos masem ane lain ben besik jani awake kalihina ke airport
adi bisa nawang ya yang Dewi kalau berangkat ye ini marah pina raga dogen jatuh nak ini sekan nih ingalen jani pesuak montore nyak sing esmosi ne iwayan lodho ngangsan wayah nah nengainan seksa ditangkah wayan lodho wah jejah yen sing idang metemu buen aja Dewi turing ideh pelih banjale polah nih nutin basang bawa muikinipun nu ne sujatine sangat sayanganipun tusing ja Dewi dogen neng rasang kletek kalau ketemu pertama dewek ne masih mirip sudah jatuh karma ulian rasa penasaran ia tanya lapan duduk buku hariane Putu Dewi uli bukune sujatine sing ada nak lenan tahun tu ia dadi nawang kesujatiane Putu Dewi ane bapak lan ibu ne megai di kesehatan ane nulis si malu sangat san ngarepang apa nge Dewi sida ngelanturan jejak ipune kedua nanging Dewi kekeh tanja lek nindehen apa sajan kasaran pun ngadu argumen neng ngawinan ia payung lanjutan pendidikan di SMA kesenian Dewi ne sudah dari inspirasi ipune nyaihang dewek buku api lilin cenik ne dasan mati sagetan man iusan lengis dadi ngendih ngebyur barak tan sida kepada mang kukuh ne Dewi ngisi prinsip di api meragel loh ne dadi ngukuhan pilihane wayan lodro ne suba benah nutin greget artine di widang kesenian sampunan hilang nen wi kisi-kisi wayan lodro ngangah kedep mekibo naonan rasa ibu-ibu ne das-dasan pesu sujatine salantang pejalan icarita imanusa di Macapada suba benah yang liman iraga state saling gisian ne mulai hidup tiang baju kaos putih ne ane jani misi gambar penari oleh gloh lan muani endo belus bahan peluh panas barotan matan ai sing nyidang nakutin ajak kedua endo melaib uli parkiran bandara nuju ke area keberangkatan neket ditu megunyak anake kone sedek ada simulasi penanganan bahaya uli pemerintah yan ada jejah yang seken cara kisah ADC benahnya awake man ketemu jani ngajak Dewi sekonen ia berangkat nanging film tuah gegayen setedarane kijal akuangane ngipekan kisahane apang luung penyudane apang sing ngamul penontonnya menjani kisah awake nyen ngerambang nyen mebalik kanti gigine tuh ngejengit lusuh miriban kepala subuh makiri neket di Lombok kitu mirip kena nih wayan lodro seke obedik nyelasan unduki beli wayan sagetan madingahan uli duri munyin anak loh nyelengking ane seken sajan seken tawang ipun Dewi Wulandari teke ngajak ibu bapane lan rombongane ning adahin Dewi bayu berangkat munyin wayan lodro bawa ngangsur sing beli bapak jak ibu gen yang nu dini di Bali ajak pekat lan mbah pedalema yang dini suba liung lah timpal-timpal luung sautne Dewi mimbuh mekenyir suka buka nake kendal demen bapak ninggalin tulisan jak gambaran di baju nih Gus wanen bapak nitip Dewi nge ketelan munyi pebesan bapak ne Dewi tuah ketujuh kapining wayan lodro ngetugin tangkah ipun muane subuh kadung bara mimbuh nada layah ne caket uli duri ibasul nundik ngancukin
Nggih Pak, gitu nake. Nggih, menawi asa punika cerpen sane kebakti yang tiang ring rahina ni mangkin. Ini wenten sane kirang tiang jagi nunas gang rana sinampura. Taler tiang nguning ayang semeton sami mangdane ngamariang protokol kesehatan kala medar saking jero suang-suang. Lan sane mangkin sinep titiang ngantuk para santi. Om santi santi santi.